omo akwa ba eba attention TV so ene ya tena se ye tena se say dia na say ye de ensempolo pa ne ye de bromine prophet 99 ye be chance na ye oba tampa travel and tour for na eso ya se ene ye de sa nkomotwetwe e de bro enche ye bia na ye nua be ma footballer atwu ayamo ye ntafo be ma owo mu na ode atwu oba ne de atwupe e na be ma de atwu o ye footballer eye abrochimema asase woso kese pa esi ya bra yi ti ho ankama edan ebugu ye na eye atwu ebugu no su bi ene ya hwere Ghana footballer kese pa atwu a onka atiasefo bi enche ye enre ye da sorry ya eye Dwamena nso ono nso a ono so ya ntiasempa wa firimu ya na eye prophet 19 na wa ha ono wa yesunsum nipa no na wo se ye twi ben no na oma ye update omo de omo wura na oma man ne ekoso ye de ewuo ni ba ye den ne kofa ba ye ne ade ne ma me kura collapse ne sister collapse ye bo Captain Smart show so a na eya awre ho sem papa ti ye be ko ye papa 19 na ho na ye ne na di nkomo papa akwa ba biem na jo so hima ene de say ye twagu ani wa be movement na me shia say na me pese meja o ye twagu sa me bra panyi wa hanoma otimi delay me mane baba 3 or 4 o'clock still na me wa ha I say yes I can say ohu ohene so we get you yenja o sa o management team manager ayo agina ho Jacob oye kama yellow brother yo my friend jagasi akwa na asante hiri se na de bia me ye na asante mawura nyakopon ka no nyame hira no me hu se nana egbadwuma esi de ogbadwuma nana kira asante for say yes ye kire ye na so nana ogbadwuma na me fan chia so ekoma eye adofo a munya dagie ehwe ye wo TV station we so nyakopon so ekoma so mama ana me nua ba difo na tena me tuwe mabobo kakra ajai 2006 na mo akra House of Folk. Why a footballer? Oh yeah. House of Folk. Yeah. What will be that? Yeah, you got yeah House of Folk. Yeah, you bought 206. Yeah, you bought Olympics and has bought them check up. Olympics she have home na we. You know house for say yeah mobium. Boy a premier ni kakra. Oh, footballer kakra. It's man feeling me rough. I see. And for them they train work and she compress. Me come ma say ma for because so we do yes sir. Mo share video no mami na move ko enim na me pe o se me ye joke nya na videos na wo so share subscribe na dey bia ko 99 sanete we yes na me do so me pe aben kwan ni prekesen kwan pa last time we bia ponchin kwan be wo fi dey bia no so kudai what you see from there no yes, bisa me lucky football lucky no me nya sa lucky no. Ye no lead Okoye United na FC for house mo because ball ko 2-7. Papa still so one more thing. I don't know kweti. Ese mayolo mai. Debi anka still na say football age. Omo de omo. Yakupon me for me football no. Enko premier me aduma. First be na me peka na sem. Enti ni nyina ya normal. You know Lani FC ne ball 29-30. And your band each player be a 1 year. And when I be quite bridgery. We travel to Accra. And Kobobo Accra or Horting for then I'm by Ghana. Then Copa say dear, my break Accra. David, Bepe Yawali answer. Thank you. Your Bammy Niana Sam Soa. So for mammy, and I'm say my bobo painting on. Make us at the safe footballer. Yes. Because we know system. Yeah. And I make myself. And you be a can. And I make me mean what park so. One thing is saying, me mammy no Jama Yako say, if you will be a coupon, funny crash, so I force baby crana, I the one mobile, and any pet, and a banisa. Na me my bush also shedding. One say, me in case a son or tea. By young footballers, no. Ye was subambia, ye didn't do a sumancia, and any penny I knew. Yes. Footballer, a bishi tampi.
Answer what you park so you say okoshi. But see so she sa niam na e ma wo hu me no nkoso nti. On say we say na kwa akoma ho. Ese wakoma. E more problem. Yeah. But wo fi say she na wo shi no. Wo shi ma wanya ho ne fo be da ye ne o episode ye. Okay, nti o mo shi. Ebe shi. Ebe no jot. Kanka say ya boro papa. Mo sa boro. Ya wi bi. Insane. Ena insana ye no mo say nyani nyina so ye se papa. Wi die ne keka. What does here? Dramon po de share na we say insana ye organ ha ne abrofo insana nyani nyina na eje. Mo say boni insana ono ye na no ode no. Ene ne weather no. Efa. Yeah. No go fa boni insana 8 pm ne ho ahwan anu de din. Na obe no ma. O ha wakoma no. Because akoma no e pompe. And I will to me nyina akoma no na e do ko e na e do ba. What I say? And also no wisie to wisie no se ko gu akoma no mu. E yo se ne ma we nyina e affect akoma no. Ba ye footballers no. Ye ni mu sa. Doctor ni bia ni ho a obejira say as a footballers me be chire mo nia footballer o ya e be se wakoma tem da bi yen ka wasem we go want to say ye sports na sa merka na ye tu and exercise na ye ti no ye ntimi en yale en fa say ye tu merka ye exercise ye say ye bia ye tu merka akoma ne pompe and ye exercise physical training as if we get obetimi yale sa etina malaria timi chi yen say ye timi yale de ne ko say malaria he den e chi yen say ye timi yale ne ko say utimi nya code out timi pa go to dem say obetimi he den ayale ena ne ekoso no ade ba akoso no say ye nya time so ma akoma no eni pedua one wo onomusa 2 o shewi 3 onomu jot but say yeah all of them tie say ya dia e wo ho na meka me nka se boy na wo film no ade o ye no ya dia footballers no ekoso okay na meka what I say and me say 1 onomu jot 2 onomu wi 3 onomu nsa 4 coconut crab tio 4 coconut crab. That crab is the name mana. Yes. Coconut crab. 5 what's a year massem. Okay. Because footballers there yes there ye man now. A man so they said what you say onye bia na wa wi bi e buke mu so na asama ba what you say won ade 5 nyina no we ye massem e massem no e wiki o body. Okay. A wiki akoma no. E massem. Yes. A wiki akoma no. To have sex baby there. E do baby na akoma etimi pompi bio. Wow. Na ho me so te. O have sex baby there. E na ye bobo na ye physical training no. Ye no ma share have sex ah. Ye be do not have sex ah because ye the ho ode. But o wiki akoma. Akoma na pompi na ekoba no. Home do baby no home no so tina se wa bre o bre akoma na abre enyo no pedua na abre wo e akoma na abre e so no musa no mu jog no coconut club no mu wi no sa pe maka ho a o wiki akoma no. I see what I say o wiki akoma no ba when you dey check here no etimi nua no onya akoma yale no onya kuma ya no kwa beso ye de wo no ya fa wo no because ne maame enu adanse ye ne maame ne nua ma ne di no ame nua no ya fa kuma ya le anwo no ena eni abusua no ti so be fa o fa we hi ena we nya se be se be ye bi na ato ama no in fact ti na abrabo wa trap ito. I see what I say wa trap ito. Se ka beye bi na ka to ama na ka beye ne ba ma ne ho akire no ka tim ko anya tim mo ba anya tim so wa mo tim ba ako obo tim ahoro na che se we de be phobia nsani de ye be yasem you see I see enye be yasem
eti ebia na me nua no enema ma bobo so yi ebia na ope sex pa ni sisi mu ye ne de na 99 meti we abi sisi mu meti ye na sisi mu ye de bisa no ebia ni sisi mu ye ne de ma ti 99 enya me din no what ya sige ebia na sisi mu ye de ebia ni sisi mu ye ne de what ya say about to pan too much ebia no onum wi bana ne maame ne papa obi enim mutini yiu ebia ohye abrochen so de kwan da ho se wo nom no fala ebia onum George ba papa ne maame enim ebia onum nsa papa ne maame enim ebia corner club because on say yeta man yebo ball no wo do so stage bia wo hia wo level what must here wo fi course do third division o level wo ho o do premier o level wo ho time me do premier say no a me ko house no hello na me nye masem to be frank na me nye masem na me sure say e say me hye jese no sir eti jese no person me share it no ma bi nyina focus nyina jese no okay e say alpa fi train ba na pass ni but 10 na be do fe be 11 a 12 a me ye na me ye wi a na ma dwa na ma da about 2 back bombachi abon pai na me sanko eti minute time for say me be ye masem by 6 7 na me ofie edwale a na ma da because me say na homache akọ training eti me do premier no na me focus nyina say e say me kwa abrochire na me share national jersey e na me focus bon me teammate am go to mo da koma no mo ti sa no mo wa be tu ebinu bob short no mo ni la be no mo wa be tu mo wo eso nya me sports o da so ma na be tu isa esi o mani ma o mo wi a fefri tie bi no mo a e wo sa se a ono se footballers o mo bragasa o mo wi bi akasa enye so be na si o me se community teammate am be tu o mo a mo pia o ko tu o me se isa so mani ma o mo wi bi a enye pete so na ka wi apio pa se ka ye wi abe a e ka ye abe se ye duro papa we die no usa atwede obi anim se e dan na bugu no so atwede ne die kwahia we die na si we pa park ne so ana isi hospital ana we die no bobo e wo park ne so na e bai eti ball no yem se kokona e go over eti wo ti hwe video no kwa na as onam ho short na otofo obohwe park ne so okay eti news square pie kwa ne se ne coach team ra ya chi wo mo for reason say nipa na akoma yale na ma force no ko je park so bobo eti almost no mu yoma no wo ho but yeah say Ghana afiwe kwa nipa kese mienu ene fi yensa ehwe atwomodembo na ade e ma ne nwe ne ko ma enura no wo TV so na mehwe na Cap Smart oye me padi pa oye padi pa oyi ye ni Lesotho ana meboa ye boa bia ye boa no o share goal no o share goal no wie Germany share goal no o share goal no wie no o ko no o ka jubilate no asamo di nachi asamo jan di nachi e do mo ka mo mu na o mo ye na tu wie no e be ka asamo jan eni atu eni onu ana asamo ate no ho e to oni atu kwa na eba ana oni atu ti eko faako ana mo di nkomo o mo di nkomo o mo tu no oni atu weeti wa ha ana we dey sada mo kona o mo ka se mi sada wo koma uru ti aba ye kasa etene na ni nua ne hu ina e o so o twahwe because say atu ekoe no ni nua ekoe because almost na mo ye na fofo se o hwia we sada we koma o mo di nkomo o mo ti wa ha o mo kasa etina den eti atu ni fima jamna wo no di mechi aba na in fact enra me dan pass kwa na me isuo e de eba cause maame ni ti wanyina maame na ni tim din so oba ta bi wa de bawu a wontumi nya no kasa but we de edi so be kasa won say papa no kwa pono bafo edi ana de sie no
baby edu no team no fa information bi amre busuafo no ye ana ese abrante so ne yiri ekọ ho wawale oba oni eniba oba nso kọ ho eze kọ ho abrante sika wa pale guwa nyina no oba be fa so ma se agisika no abra busuafo enya hwe ti so ni bi wo ha se kire nso eno no what you see I see achudi ebe oni broni ni bo mienu etetu na yedin kwa na mienu na miensa I think 3 2 boys 1 girl yeah say etu na yedin kwa na ntika nyina no oba ne chekura na obehwe ni ba we mi no ni ba a odi mirika ekoye ebusua ne so mo frege na why busy be na why wow busy be na why Gana ni ba I think so lady no I think so ono so ko fight for them be ma na ewu awie eti wo ne so na ebusua ne ye baako ba obi ono so nim se bia se o ma ebusua ne hu ne ekwa ye beji omoba ne sikere nyina dia ma ebusua na ono oba no onye sanko no de onimu chefa because ye nya mfaso obi amfiri ne ho ye eba nim ya ye ho ade e wo kwanya se yetimi ja okwan wa ware no eti e kwanya se yetimi ja okwan o da se e bia e hwe sika e won account mo e kwanya se bia o ka se bia o ka de ye nche ne ye mo half ye fa sumo na ko e simple anas ye chem 4 ne ye mo baako ne fa 3 no e fa hwe papa no maame e simple oh eti no mesese minua footballers no mesere mo say as a footballer sane man nine na maboso no we smoke jot smoke drink inside night club girlfriend masem I did 5 weeks so wo mu bia na se kwa kuma simrantie no be ka say ni enti amagana ayi players ni ntimi inflow no ye masem no how that is their problem oh have sex as a footballer oh have sex emma wo sere mu ye mmere na wo say no show mu yifri ma enye yi there be as a footballer there train ko ye no too much bro so kwa na e yo fa dose a boy ale but oh have sex bebre emma ko to mu ye mmere edu o jump back so a utimi bobo na se no pe no aha papa bi mai eti ese o mu hu sa ne ma no tuwe doctor bi atimi chio this prophet not na kan be ma chio sa de in fact when I will know the details na ba what I say God bless you so much yeah because to have sex emma ko to dwe emu ye mmerentem emma wakuma eye mmerentem because when you have sex ene o china 3 days week when you about that sa week o ba say o do ba so kra na o ba say o home no kra no wo aka say o home kra na ko fom won say wo bre o je park so ko say wona ko tomu nyina ayemre o moja timi esa because of sex nti edi o moja nyina timi we o jira kwa na wona so chew because of say wo have sex man aboso nti nde jamina wuo no ye fa we tu ye ho fo say ne entu no ye timi jeji say ade we ni kun but ne maybe ne ye nyina ye betu ye ho fo say wo ye footballer bia na twe ho fi ma asem ho bobo no wie be so dun udu wie a oba bia oba bia obenya twe ho fi isanom ho ubobo no du ba bi wie na ukọ retire insem bia popa fa ese no dwale enfo bia ho tisa be depend yes my lord o jinani okay and then the man kwa na this can bebe no o ye footballer twe ho fi nant club ho eni je anadwo esa otimi da na onya hoode ma adichi a we boko park so no na ona nat club ekodi asa ekobu mpa efa so bia ne so e wiki oni pedua e wiki body no we a footballer we smoke wow ya bobola no bi ni mu wi a wo prayer na o park na o twu se ne ko mu ni nyina emwa besere mu se mu hwe saade ne yi na mu twu mu fi hu na o twu mu fi hu a ade a me twu mu fi hu a ball na person bon o be bo hiti ba o be che esien o be che sule no mu o be che silvapia o be so se zero na wo ka no be sa won se zero onu mu jota na wo so nu mu jot o box akra apo no asin
untimi so boxer mesraw uma ya jasa ade no na ye ma ye bo no etimi tumpo kwa ni because ye nyi ase na normal no etukwa football e bia no onyi wi ase na otukwa age no so etimi beat you ya mishra mo Kristo Maya next week 99 ejere na so ba ewuo bia ewuo nanso eye atwo ne Dwamena ewuo yi in fact Rapheal Dwamena ewuo na ano oya me kura me tie je se ndu a me sunye papa aya na ye tie ase ye ka omuwo no asem a esu na ye ntumi nsu njira ba me kwahye me kokwa mu aya akwa ntwa me su pa ewuo we ano oya aya ewuo bi wo ho esi a maame no utumi bo na mane e ka ne esi but maame we ni na busuafo no kasa kura ayomodi aya se collapse kura ya beba ma ano aye din prophet 99 so you footballer ha obeso se obehwe wa pomuden ho obobo niema enum so mesre obehwe video na wahwe sa niema nu na we footballer watwe ho afisa niema ho ekwentuwa na me ne me papa 99 e trust de enkomodie ebro macra